tuganira yanditse hano mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 19 n'umurongo 29. Umuntu ushoboye gusoma amfasha. Bibiliya iravuze ngo hari hateretse ikibindi cuzuye vino isharira, nuko benda sipongo yuzuye iyo vino isharira bayishirira ku rubingo barayimusomesha. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe, umutima uraca. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 23 n'umurongo wa 64. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cya 23 umurongo wa kangahe? Umurongo wa 64. Aya 64 54 hayirimo. Reba neza. Ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 23 umurongo wa 50 muri yanje ntayirimo 54. Soma 54 wumve. Dusome 54 ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka 23 umurongo wa 54. Hari ku munsi wo kwitegura isabato yenda gusohora. Hihorere areke ndaza kwaseruka nje nyine. Dushimiye Imana ko tweze muri amasaha y'umugoroba uyu munsi w'iyinga ku cyumweru. Wageze hano mu materaniro kuva ejo wa gatandatu, tuba mu materaniro ya mbere, tuba mu ya kabiri, turataha nijoro tuja kuruhuka. None twabanye mu materaniro ya mu gitondo, turasohoka turaruhuka. None aya tugezemo ya nimugoroba ije mu ruhande rwanje no gusoza igiterane mwaturarise ngo tuzabanemo. Aya rero nayo kubasezera, utayafata ngo yasigarane ntuzabumva icyo nabasezeyemo. Komeje kunezezwa nuko mbaye mbona abantu nzi, ndaheruka kubona hampaye ngo makubona nabonye ba pasiteri wiwacu muri Amariro hamwe n'umuvandimwe. Mbonye undi pasiteri kandi hano wicaye. Uyu muntu niwe watumye ngera mu Bwagiriza, sinari mpazi pe. N'uyu wangejeje mu Bwagiriza i Burundi. None bose nababonye, Imana ishimwe ko nababonye. Ubu ndi hano najwe mu nivensi y'indirimbo muzo gushimisha iramburanya, none iransinze, ndemeye ko nsinzwe. Vensi zivuga ngo ubwo umuntu w'umwigisha ukigisha abantu iby'Uwiteka ntubageze ku musaraba ngo wigisha iki se? Iyo ndimbo mwarayumvise namwe? Nubiriho, nubiranditse mu gushimisha. Ubwo umuntu w'umwigisha wigisha abandi iby'Uwiteka ntubageze ku musaraba wigisha iki se? Haleluya. Ndemere ko mbageze ku musaraba ariho mbasiga. Magambo ya nyuma ndabasiga ku musaraba. Ubwo umuntu w'umwigisha wigisha abantu iby'Uwiteka ntubageze ku musaraba wigisha iki se? Mugira amahoro ya Yesu kandi mugume ku musaraba. Nituja gusoza ndabasengera Imana mvuge ngo ubaha umugisha bumvise bose bagume ku musaraba.
kandi uko nzoba nkoze igitangaza cyo kubasengera kandi umugisha uzuntangaza Imana ibahe umugisha mwibereye munsi y'umusaraba kandi nitubisaba Imana irabikora kuko Imana igira impano nyinshi yahaye abagaragu bayo ngo bayikorere igira n'izindi zirunze mu bubiko bwayo izitiza abitumye mu ivugabutumwa murabyemera kazibatiza wakohereza umuntu ushaka kuguhingira mu murima tumuhisuka n'umupanga ukagira ngo arahinga izizibika twahaguruka ngaho jana kugenda wasoza ibyo bari gukora igasubiza mu bubiko bwawe ndiyo murabyemeye haleluya sinzi niba kamwe nkubwira akantu gato gatume mubyemera gashaka gusa n'ubuhamya kandi atari bwo kimwe nari ntuye hariya mu Rwanda numva telefone irasonye ngo isone ndayitora ndi allo mpamagara ambwira ngo urinde ndamuza ndese urampamagara wamara ntumbwira icyo mpamagariye ukambaza ngo ndinde urinde wowe umpamagaye ngo rata reka nkubwire icyo nguhamagariye rata no kuvuga mu mushana rata reka nkubwire icyo nguhamagariye ntingaho atamazina yanjye nitwa Daniel ndi umupasiteri wo mu Rurembo rwa Cyangugu muri ADP nkorera muri paruwase bita Nyakarenzo nyoboye umudugudu wa Nyagasambu turi mu ihuduma hano niko twayitaga iwacu ngo turi mu giterane cy'amasengesho cy'abantu benshi kandi ngo ko turakimara mu yinga ryose ngo amasengesho dufite nayo gusengera igiterane cy'ivuga butumwa duhaye tuje gukora tutari twaha itariki kizaba nuko rero ati duhaye dusengera icyo giterane ati haza ijwi ry'Imana riratubwira ngo izi nimero z'iyi telefone muhamagare nyirazo ari uzoza kubwiriza muri icyo giterane muhayitegura none urinde ubahe ukora iki nambura uko musubiza iyo Mana yamenye ntimenye izina ryanje naho nkorera ikamenya nimero za telefone Imana ndayizingura nte noneho musubiza mu magambo magufi ngo nti jewe nsengera mu itorero rya ADPR mu Rurembo rw'umujyi wa Kigali nyoboye umudugudu bita CGM none uko na ADPR nti iwacu muri ADPR twasaga dushaka ko kwibyimbya ntitwemera abandi cyane ngo mvuga ndi muri ADPR ngo Yesu ashimwe nti nuko nashimwe kabisa nuko turatandukana ariko dutandukana ambwiye ati tuzakumenyesha umunsi igiterane kizaba itariki tumara kuzipanga tuvaho dutandukanye no mu tekerezo kandi namaramaje kurya iyo ibintu bije mu nama nibaza ngo uyu mwana numwe mu badanganyise bari hu uko njingamira ngo Imana yamenye nimero za telefone yanje kwituma itavuze zina ryanje uzompamagarira ubusa sinzo kwitaba ariko aho ni mu bitekerezo twatandukanye kera kuri telefone nuko turataje tukiri muri iyo minsi ntibarampamagara habigiterane ahantu bita kwa Rando nanje bakindarike mutuje kukibamo cyari gifitwe n'umuzungu w'umunyakoreya aragenda tukijama gitangira kuwa kabiri agisoza kuwa gatandatu tukirimo uciye gushika kuwa gatandatu uwo mwigisha akora kantu yahoze aje gusoza nyine akaza agasanga umuntu akamwigira kumubwira ngo Imana irakuzi agasimba abandi benshi akabungurura ngo Imana irakuzi agasimba abandi benshi agasanga undi ngo Imana irakuzi nako nije wahaye agenda niko agenda ashaka niko naje kubibona araje nyine ngo aserukeho aratibuka aho yarari ari karanegera yaje kushumita urutoki kwita arambwira ngo Imana irakuzi ngo izini nimero za telefone yawe nije yabwiye iryo jambo nta wundi yari bwiye yampaye nka ntiyamagamba zabukuru Imana reka namwe mbatangarize mwari muzi ko Imana izi nimero z'amatelefone yanyu hari abari mu kwandika mu message apfuye muyakuremo Imana irazizi zose
ibyacu bikwiye kuba ibyera nk'uko imana yacu yariye natwe turabera. Numva ryajwe rirakomeye kabisa. Ubuke numva arampamagaye ati itariki z'umukutano n'izi ngizi ku mutima ndi sawa nzaza kabisa, niko nanambwe ndi nzaza kabisa. Tinemenye ko za telefone nyine ari imana yazibahaye. Ku munsi washitse ndashaka kuba mpiga kubabwira kuko mbasabira umugisha kuby'Imana ibakore. Nuko ndagiye ngaho nije ishyamba rya Nyungwe ndahurusi Cyangugu uje gutibuka hari Kamembe sanga imoto irahagaze yaje kuntega. Paruwase Nyakarembo iba hakuno yipanzi murahabona Bukavu hatangira. Baza bavuze ngo muko mugategera ko baririmba indimbo z'Igiswahili uri Nyakarenzo. Umare kwashika mu rusengero sanga bari mu masengesho abantu bangana kuko mungana, kandi kuvuga ngo none bari bake kurutaba kuko mungana. Nuko ndashitse wa mugabo ati uyu niwe wa mupasiteri Imana yaduhaga nimero ziwe ngo tuzamuhamagare aze kutuburiza mu materaniro, none ga nguyu araje. Nuko narindi usheniriwe muri Nyungwe nsoma ijambo rito ko baramusa nuko tuzakomeza tisa. Warangize rero ngiye gushigaho icyatumye mbagara mu mateka. Wa mpasiteri ati noneho nubwo twaguhamagaye turabapasiteri ariko ntitugucumbikira, uracumbikirwa n'umuhungu umusore witwa Jedeu ari hano. Ni umusore ukiri muto afite umugore wiwe bamaranye imyaka 7 batagira umwana. Ejo tubona araje no mu nama aratubwira ngo nje kubasaba ikindi. Ati nje kubasaba ngo uwo mushyitsi muhaye muhamagara ndabinginze mwakagira Imana ntiyakagira undi uzamucumbikira, muzamumpe nanje mucumbikira, mugaburira ibiryo byo mu wanje, yoga amazi yo mu wanje, ikindi cyose kimureba kizabico mu wanje, none mumumpe. Turamubwira ngo genda tukwige. Ati turamwiga ngo tumare kumwiga turaza turamubwira ngo genda turamuguhaye. Ati none ga mushisi wacu twarakugabye uri uwo muhungu Jedeu uwo ni ugucumbikira. Sawa. Nuko ndagiye nshumbisemo uwo musore Jedeu agahungu nyine kagasore nakagore kakakuha gakumi. Nuko turabaye wa mugabo rero ashizeho ijambo amaze kumbwira ayo mateka atariko ati yamaze kudusaba ngo tumuguhe turagutanga. Ati numva nanje umutima haje mu ijambo ngo uyu mwana bafite imyaka 7 batagira umwana, uyu no wa 7 batagira umwana. Ndavuga ngo tuzakubwira tuzabasengera Imana baha umwana. Nuko nanje nibuka rya jambo nababwiye je muvuga butumwa ugenda uvuga inkuru za Yesu ndatinya zabasengera Imana imubaye. Yanohereje sitambaye ibikoresho kuja gukoresha. Sawa tubayeho kuwa 2 niho giterane cyatangiye, kuwa 3, kuwa 4, kuwa 5 ni posho. Bona wa mpasiteri anegereye iwe yazaga ataha kura kagenda ku moto kure. Ati none sintaha ati nije mu cyumba cyawe uraraho. Ati nsanga cyorara abantu bataha. Ati wenda gusanga nanje ndarara hano singene kikaribu nanje ndakwegereje kuri icyo cyumba tukibanyemo. Babana baratetse turariye tumaze kuriya turatarana dusenza amasengesho make bena nyine yo kuryama turaryama. Ngaje kuba amasaha 7 ya nijoro numva umutima umpatiye gusenga, kandi numva umutima umpatiye gusenga cyaka ibazo. Wa mugabo yamwe ngo tuzabasengere bagira umwana. Ndabyuka ngo ntangire gusenga numva Imana yaje iri kumwe nanje. Haleluya. Hari gihe usenga kumva Imana niko hiyo ukavuga data Imana data mu ijuru ukazishakira nko mu ijuru
burya kumva akaba ni gusenga ukumva iri hano, kandi iyo usenga wayumva iri hano biha amasengesho imbaraga. Numva Imana yaje, nuko rero ndatangiye Mana bahereza umwana, bahereza umwana, bahereza umwana. Uwaca haryamye numva atangiye kuvuga ku ndimi ati trapaka papa ntibyuka dusenge twishaye, byuka nawe. Arabyutse, amaze kubyuka turayihanishije Imana, baha umwana, baha umwana, baha umwana, baha umwana, baha umwana. Ariko iyi Imana yacu egera impande zidutiza zivuga butu, tugaye dusenga haza ijwi. Namwe muzamwemera amajwi, twebwe abadeperi twarayemeraga kurenza, kandi numva uko twazaga tuyemera yazaga iyaduha nyine kandi agakora. Nimuyemera bukeya muzoyabona bukeya. Umva mbabwira uko iryo jwi ryavuzwe, mbabwira uko iryo jwi ryavuze. Riravuga ngo umva 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 umva, ngo gusenga kwanyu kumviswe, ngo nimwandike ngo iyi tariki ya none ngo aba bana bazobakikiye umwana w'umuhungu. Nuko birabanza biratugora ibintu byo kuvuga, ariko Amos yanditse mu buhanuzi bwiwe ngo se Uwiteka yavuze ngo ninde utohanura? Yaje akavuga wocece kwanga ngo yaye. Nuko ijwi turaryemereye, turavuze kabisa. Kumva babana bari Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Tutashimwe mama muzoshima mumaze kubona uwo mwana. Nuko tubayeho tugeze ku cyumweru nkanone nk'uko tumeze natwe turasezeranye n'umukutano, kandi ko uwo mukutano wakoretsemo ibintu bikomeye bigaragaza ko izo nimero za telefone ari Imana yari yarashatse kunjayo. Nuko barasezereye naraye aho ngaho, ariko bucana akazi rimwe ngenda mu gatondo karakara. Nuko mbabwire rero ibyambayeho maze gutaha. Ese bariya abana batobyara umwana uko nzosubira nseruke mu rurembo rwa Cyangugu ngo ngiye mu ivugabutumwa, kandi Cyangugu muri ADPR nari narayogogoje nkamanuka mu maparuwasi yo mu byari iriya kure, aho usanga iki ni ikiryamo cy'umuntu, iri ni ruri ry'inka, ihene ziritse hariya hose, aho nari narahageze. Nzokate sendeke kuhagera, iri jwi ryaje kunkorera igitangaza. Ndagira nti noneho ngasigara nsenga, Imana yanje bariya abantu uzabaha umwana, nanje nze mbona uko ngera muri Cyangugu. Nuko turatuye shase ko gutinda no kunibagira. Umunsi umwe ngoje kumva numva telefone yasoye, ngo ndebe mbona ni wa Pastor Daniel. Ndi Bwana sifiwe, ndi Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya, ndi haleluya, haleluya. Yesu ashimwe, ndashimwe. Asifiwe Bwana. Ndi uyu muntu ari kwijambo. Ati Pastor ati nkubwira gakuru ati wa mukobwa aratwite inda n'inkuru. Nuko Imana ishimwe, nanje ngiye kuzamo nuko ngera mu rurembo rwa Cyangugu. Nuko rero mu minsi itari myinshi numva kandi rasoje, noneho ngo ndebe mbona si Daniel, mbona ni wa musoreje Deo. Ati Pastor Yesu ashimwe, ndashimwe. Ati Bwana asifiwe, ndasiwe Cyangugu bazavuga Igiswahili kirenze, barusha abanyamukavu. Ndagira ngo Bwana asifiwe, Yesu tukuzwe, ndatukuzwa tukuzwe. Ati ngubwira amakuru ati ya tariki Imana yahoze tubwira ngo twandike, ati habuze umunsi umwe ngo yendere. None ubu turinjiye mu nzu na madamu, tuvuye mu maternité tukikiye umwana w'umuhungu. Haleluya. Reka mbabwire ndabasabira Imana ngo Imana ibaho umugisha. Mu gihe nsenga uko we ibitekerezo yawe bigarure ubijyane ku kibazo cyawe, Imana itanga umugisha, iraguha ibyo usabye. Haleluya. Reka rero narondogoye biratuma njana umwanya, ariko nijana umwanya mwese muragenda mutahi wanyu kandi mufite amamodoka, ariko muhumure sinjana umwanya. Nababwiye ngo haje urivuga ngo igitekerezo cy'iyo ndirimbo kimbwira ngo ubwo uri umuntu w'umwigisha wigisha abantu iby'Uwiteka, rubageze ku musaraba
mwigisha iki? Nicyo gituma dusomye aya magambo. Aya mavensi yombi nsomye ni amagambo Yesu yavugiye ku musaraba. Yesu yahavugiye amagambo 7 ari ku musaraba. Yesu yari imvuzi hano ku isi, tiyari ikiragi, tiyari intumbwe, tiyari umuhima, yavugaga amagambo y'ingirakamaro. Ageze no ku musaraba abambwe arakomeza aravuga, ahavugira amagambo 7. Ayo magambo 7 agabuyemo ibice bitatu. Hari amagambo 3 yavuze yerekeye abantu, hari amagambo 2 yavuze yerekeye ububabare bwe, hari amagambo 2 yavuze yerekana insinzi yiwe. Sifa kwa Mungu. Kandi aya niyo mba nkuhagarara ano y'insinzi 2. Ayo yandirekana nyuremo navuga amazina kugira ngo muyumve. 3 yerekeye abantu. Yaravuze ngo Data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Iyo ni rya mbere yerekeye abantu. Irya kabiri yaravuze ngo mwana dore nyoko, nawe mubyeyi dore umwana wawe. Iyo ni rya kabiri. Irya gatatu yerekeye abantu. Yaravuze ngo ndakubwira ukuri, uyu munsi turi bubane muri paradiso. Imana ishimwe kuko ubwira bumva atazoro. Uko ndavuka mukama mumenya n'uwo yarabwiye n'icyo yaravuze. Ntimwabimenye pastor? Aho ayerekeye ubabare bwe 2 yaravuze ngo mana yanje niki kikundekesheje. Irya kabiri yaravuze ngo mfite inyota. Niwibukuje kunibusa tuzovuge kuri iyo nyota yarafite. Ayo nayerekana ubabare bwe 2 y'insinzi niyo twasoma. Ngo aho hari hateretse ikibindi cyuzuye vino isharira, ngo bayishira bazana sipongo bayuzuza iyo vino isharira, bayishira ku rubingo. Yari kuraho badashikira barayimusomesha, ngo ayisome, ngo avuga ijwi renga aravuga ngo birarangiye. Haleluya. Bwana asifiwe. Najanye igihe kirekire nzasomera ijambo karyita ijwi ryo kwiganyira, ijwi ryo kwihebura, ryo kwitakira ati ndafuye ibyanje birarangiye. Hariho n'abandi benshi bazaga batekereza nk'uko, ariko Imana ishimwe ko naje kumenya ko iryo jwi atari ryo kwiganyira. Iri jwi uzasoma igitabo cya Rutayisire yanditse cyitwa Senga uhindure gakondo yawe. Yaravuze ngo iri jwi si ryo kwiganira, ngo nijwi ry'insizi, nijwi ryo kwivuga yivuganza. Muvuge ngo ye. Nijwi ry'iki? Nijwi ry'insizi, nijwi ryo kwivuga yivuganza. Aravuga ngo uwo mugabo arandika Rutayisire ngo iryo jwi ni nk'iryo umugore uri kunda byara. Abagabo nubwo utabyara ariko tuzi ko ababyeyi babyara bababara, ababazwa n'ibise. Ngo hakaza gusikise akuza gise cyanyuma kigasunika umwana, akana ngo kanyagirira hasi, nyina ngo ashobora kuyamirira ati birarangiye. Mwumvishe ko iryo jwi ari ry'umubabaro? Musubize ni ry'umubabaro? Ngo ashavuga ati birarangiye. Aravuga ngo iryo jwi ni nk'iryo umukinyi w'umupira uri mu kibuga hakina umupira, biri wari kuri kimwe kuri kimwe cyangwa ubusa ku bundi. Noneho rero ngo minota ya nyuma umukinnyi agakubita umupira ukije, ngo winjira umusifuzi agasifura ati umukino urarangiye, atashobora kwiyamirira ngo birarangiye. Mwumvishe ko iryo jwi kwiganyira? Muraguma munsubize nijyo kwiganyira? Nese ntirirabi ryo kwiganyira, kwagira ngo abeshyuze yuko iri jwi rya birarangiye atari ryo kwiganyira. Aravuga ngo iryo jwi ni nk'iryo umunyeshuri uri ku kizamini yatinyaga, ngo yazabona ikibazo akakibonera igisubizo, kubita amaso kabona igisubizo, kibazo akakibonera igisubizo, ngo yashubije icyanyuma ikaramu ngo ayiterera yakiyamira ati birarangiye. Mwumvishe ko iryo jwi ari ryo kwiganyira? Nijwi ryo kwivuga yivuganza, hari ibyo yararangije. Tuvuge ngo amen.
hari ibintu none se yararangije iki? Hari ibintu bine yararangije byatumye atiyumanganya ariyamirira n'ijwi rirenga aravuga ngo birarangiye. Ijambo rya mbere, urubanza k'umwana w'umuntu rwazanywe n'icyaha rwari rurangiye. Haleluya. Icya kabiri, ibitambo by'amatungo byatambirwaga ibyaha byari birangiye. Icya gatatu, imbaraga z'urupfu zari zirangiye. Icya kane, ubutware bwa Satani bwari burangiye. Ngo abona arabirangije byose ariyamirira ati birarangiye. Ngo abambwe yarangije ibyo kuducungura ati birarangiye tumushime n'umukiza. Muzamenya no kurimba, hari abazayimba namwe ngo yabambwe yarangije. Oya, si yabambwe yarangije, abambwe yarangije ibyo kuducungura, maze abona kwiyamirira ati birarangiye. Wowe uzurimba ngo yabambwe yarangije ukumva kudahaye upfa kuduhutikiranya. Abambwe yarangije ibyo kuducungura ati birarangiye tumushime n'umukiza. Sifa kwa Mungu. Nuko rero uko niko byagenze. Iryo ni ijwi rya Yesu y'insinzi ku musaraba. Yararangiye ibyo bintu bine. Abona rero gusoma umurongo wanditse hano muri Luka, sinzi uko nabushanije Vensi, haravuga ngo data mu maboko yawe rero nshize ubugingo bwanjye. Amen. Hariho ibintu Yesu yabikije se muri uyu munsi. Umunsi amubwira ngo mu maboko yawe niyo nshize ubugingo bwanjye. Si ubugingo bwe gusa yamubikije, yaragiye azana imirimo yakoreye hano mu isi yose ayishyiraho. 46 urumva igenda afudiseho. Izo verse nazanditse nti Imana ishimwe kuzibonye nkiri hano. Nanjye nataga nkazibona ariko gasinira nkije kuzibasomera. Niko havuga ngo data ni 23 na 46, nanjye 60 abariyo nandika na 4 ndazicurikiranye. Nuko nta muntu utihenda yiri narihenze. Maze rero data mu maboko yawe ngo niyo nshize ubugingo bwanje. Aragenda azana imirimo yakoreye hano ku isi ayishyira. Icyo ni kimwe. Azana iminyago yanyaze Satani ayishyira. Iminyago ni iki? Niba abarwayi bose yakijije, zari imbohe ziboshywe na Satani, kandi mbarahize ukuri barya abantu bose Yesu yakirije hano ku isi nta n'umwe utaramwizeye. Abo yakirije bose baramwizeye. Arabizana ashira. Ibyo Yesu yakoze hano ku isi bizoja bihora byibukwa mu ijuru. Natwe nibyo tuzatumuhimbariza, nibyo yakoze ari hano mu isi. Amen. Abirangije si ibyo gusa, aragenda azana ubugingo bwacu abamwizeye. Nimunyikirize ngo ye azaniki ubugingo bwacu twebwe abamwizeye. Kandi Yesu ni igitangazo. Yaraza abamwizeye mu isezerano rya kera, yaraza abamwizeye mu isezerano rishya, n'abazakomeza n'ubagahe bamwizera. Ubugingo bwacu twese arabuzana abushira. Amaze kubushira ngo abona si ikintu cyo kubikwazagaragara. Ubugingo bw'abizeye ngo arabanza ashaka agasakosho ko kubikamo, agakotomoni keza. Se mwari muzu dukotomoni namwe? Hari twabikaga twitaho udukotomoni, mwebwe mwasanze tutwita udukotomoni. Ashaka agakotomoni keza ko kubikamo ubugingo bw'abamwizeye. Arakabona kuko ntashaza ashaka ngo akibure. Aragenda afata ubugingo bwe abubwira agakotomoni ko kubikamo bwacu. Nimuvuge ngo ye Imana ishimwe. Imana ishimwe. Afata ubugingo bwe abubwira agakapu ko kubika mu bwacu. Muribuka ko umwanditsi Paulo yandika Abikolosayi 3:2 yaravuze ngo kuko mwapfuye ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Urumva bwahishanywe na Kristo mu Mana. Ngo nuko rero Kristo bwari we bugingo bwanyu azerekana
uzahera kumwerekana nawe muri mu bwiza. Sifa kwa Mungu. Kabiri mu Banyefeso na 6 yaranditse ngo ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Haleluya. Ngo nuko rero ituzurana nawe, twebwe abizeye Yesu twazukanye nawe, ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Nuko rero abizeye Yesu titubahana, bakatureba gaturi kumwe bakagira ngo turi kumwe. Nibi bihimba muri kumwe no ubugingo bwacu buri muri Kristo ukabikwa mu Mana. Haleluya. Nuko rero ko ndatinya ko nje kubarambira nkajana umwanya muremure ngiye gusoza, mbasize munsi y'umusaraba wa Yesu. Mwibere munsi yayo magambo avugirwa ku musaraba. Twaje gatimba mu gushimisha ngo munsi y'umusaraba umukiza Yesu niho nifuza rwose uhora mpagaze, nibuye ry'igitare rimbere igicucu ringize impagarara mu rugendo rwa. Ariko ikirundi nico kiza kivuga neza kurusha Ikinyarwanda. Ico kiza kivuga ngo munsi y'umusaraba umukiza Yesu ngo niho nifuza rwose kwama mpagaraye, ngo nibuye ry'igitare rimbere igitutu ringiza n'indugumba mu rugendo rwa. Haleluya. Indugumba ni ibituzonga bidukwega bidusubiza inyuma bitubuza urugendo, nta kindi kibidukiza ni Yesu Kristo. Ibuye ry'igitare rimbere igitutu ringiza n'indugumba mu rugendo rwa. Yemwe bantu twateranye nimunyitabe, yemwe bateraniye hano, musigare munsi y'umusaraba wa Yesu. Imana ishimwe, muture munsi y'umusaraba wa Yesu. Nimuzoza mugira ibibazo, nimuja guhumurizanya muje muvuga inkuru z'umusaraba wa Yesu, zazitura ibitwaro, zazihumuriza umuntu agakira akaba muzima. Haleluya. Nzanibuka igihe kimwe, ese uko nabarambiye kera ntimurarambirwa, ndenda gusoza mwihangane. Nzanibuka igihe kimwe navuye iwacu muri Kongo nza mwivuga butubo mu Rwanda. Jewe nari ngituye Kongo, naje sherewa nyuma abandi baratuye baramenyereye barubasa amazu, nanje niyo mvunduruka nyuma. Ico gihe rero nari ngiriye iwacu ndazanza nje mwivuga butumo, maze gushika bitira mu itorero rya ADPR. Inesho gituma n'igihe naje ariho nahitiye bari baramenye cyane, aranakira mvuga butumo. Amatorero yabo Kigali y'umugico gihe yari ifite amaparuwase 10, ubu ni 100, ariko yari ifite 10. Ndayazungurukamwe bankorera gahunda, aho mariyinga, aho mari minsi 3, aho mari minsi 4, ndazunguruka ndayarangiza nagira mu amezi 2. Ndangije nanyuze mu yandi makeya atarenze nka 3. Fata gahunda yo gutaha, mfate gahunda yo gutaha, ndagenda nyine ndataha nuri imodoka ngaho Igitarama, ngaho Butare, ngaho Gikongoro, fashe ya misozi je mu shamba rya Nyungwe, ngo ngeraho bazabita Kitabi. Nibuka ikintu, nibuka ko mukuza naruse muri Nyungwe, kandi njandukabuke. Ariko icyo gihe narwanye n'umutima nyenda gikubita ikirusi, ngo ngeraho ngaho tukungiye gusubira muri gashamba rya Nyungwe. Bari mu kugenda muri izi modoka ntoya za minibus, abantu bazaga barukabirenza. Subire nduke kandi negere chauffeur, nise chauffeur ufite udusashi. Chauffeur ati ndagafite nushaka akirugu mukajana toye kabike nibiza ndabona kubwira ukanga. Nuko
tugiye kwinjira nyine rya shyamba ryanyungwe neza tukirarya mu biti by'ibiterano by'intusi. Uwo mushoferi yarantanga, naramubuze iyo yagiye. Aragenda azana CD yiwe ayishyira muri radiyo, iraririmba amaze rimba inkuru z'umusaraba. Icyo cyatumye mbabwira ayo mateka. Haleluya. Sinkimenya kuririmba ariko nzamenya kwigana, ndabiganira uko bahoze bayiririmba. Kandi iyo ndirimbo ni wo munsi numva wa mbere mu matwi yanjye bakaririmba ngo ku musaraba wawe mwiza ni w'amahanga yacunguriwe, igorogota wavanye iminyago wironkeye mu maraso yawe. Bakongera bagatangira uri intwari Yesu uri nyamibwa, wanesheje umwanzi w'abantu, abatware bo mu isi y'umwijima wabahemuye ku mugara. Yaje kurangira ntiyisubizemo, yisubizemo atangiye. Namye njanwa mu mbaraga z'ijambo ngo uri intwari Yesu uri nyamibwa, wanesheje umwanzi w'abantu, abatware bo mu isi y'umwijima wabahemuye ku mugaragaro. Ariko iyo vesi Imana yihumugisha. Nyungwe turayikangata, turahuruka irya mu macyayi, ngo nje kwisanga turi Kamembe. Muzobaza abashoferi baza bahanyura ko narusuye umunsi huruka ndi muzima, bitewe n'inkuru zo ku musaraba numvise. Bwana asifiwe. Uri intwari Yesu uri nyamibwa, wanesheje umwanzi w'abantu, abatware bo mu isi y'umwijima wabahemuye ku mugara. Amagambo y'umusaraba ni umuti w'indutsi. Nimuzoza mwumva mugizi batera kuruka, muze muririmba inkuru zo ku musaraba, muzajya muhitamo abazima timuzosubira kuruka. Haleluya. Mu minsi ya nyuma y'ubwo madamu wanje yasubiye mu Minembwe asiga mu Rwanda, agenda agiye guhemba agakobwa kacu twari twarase dushingiyeyo ngo tumare kuza karabyara. Asubira yagenda kugahemba, ngo amare gushena arashika neza mu Minembwe, aragahemba arakubanuka arataha. Araza arayicyanguka ngo aganira n'abantu baho, arababwira ati yeme tugiye kwinjira Nyungwe, kandi ati ubwo twaza gato wanyura tugenda, ati sinaruse ariko nari mfuye, ati naraze bagijwe ngashaka kuka sinza ndukabira yananira, ati nari mfuye. Ngo barambwe bati turakugira inama, bati ugende urebe ikara hane cyanguka urishire mu kanwa, urifate ngo ugende uribunze mu kanwa uricire usose ishamba rya Nyungwe. Bati nturuka pe. Nuko waje gutahanye ryakara ngo ritaye mu kanwa. Ntiyarutse, niba aryo ryatumye atoruka, niba ari icyabiteye simbizi, ariko cyo cyase ko bwira nuko ngo ashikega antekereje amakuru. Ambuye nkuru ya kuko yagenze, ambuye amakuru ya ryakara. Ntiwarayobewe yewe, uba waregereye shoferi ukamubwira akagushiramo ku musaraba wawe mwiza, kindi bihuye n'ikarapi uba warahuruse uri muzima. Haleluya. Shuti bavandimwe, aya ni amagambo ya nyuma nakunze ngo mbasigaye munsi y'umusaraba wa Yesu. Musigare neza. Hano ni hehe ari? Banyandiana musigare neza, ariko musigare munsi y'umusaraba wa Yesu. Musigare munsi y'umusaraba wa Yesu. Iyo dutashe tuye twumva ko muri munsi y'umusaraba wa Yesu, namwe mujya mukomeza mwumve ko turi munsi y'umusaraba wa Yesu. Aya magambo muyabike mu mitima yanyu. Turabonanye, tuzakomeza tubonane, nitabutabonanira mu isi tuzobonera mu ijuru. Ariko namara amaje gutinda, ariko ndashoje muhumure.
kera tukiri abasore twaza tugenda tuvuga ubutumwa, twaje gutaha tukarimba akarimbo gusezera, tukavuga ngo tumesimama hapa kumshukuru Mungu, pia kulishukuru kanisa lake Baba Mungu kwa kutukaribisha, pia na ninyi ndugu tumeshirikiana pamoja. Kwaheri, kwaheri, kwaheri ndugu ya kuonana. Tumerudi nyumbani tukiwa na furaha kubwa, hatutayasahau vizuri mlivyotutendea. Vizuri ni upendo wa Mungu. Timumshe ko nari umuririmbyi. Twagiraga kandi kavensi kakavuga ngo tufikapo nyumbani tutawasalimu, pia tutaeleza vizuri mlivyotutendea. Wagize ngo ibyo mwadutendeye nzoreka kwivuga njewe neshika, nanje nzabivuga kandi njubizi hana abandi mwese ntimubizi, aho njumbise naciye ibintu. Ariko nifikapo nyumbani kwanza nitawasalimu, pia nitawaeleza vizuri mlivyotutendea. Someni wa Galatia 6:9, tuyatende mema tusichoke, mugende mukure ibyiza ntimugashogore. Turabashimiye ko twabanye, musigare mu maboko Yesu munsi y'umusaraba. Amen. Bwana asifiwe. Karavuga ngo yatinze, ariko njewe simpamenye impamvu hayakubiriza. Byari byiza ko tumwongeza tukongera. Kuveja tangira twaza tumubwira ntutinde akagira umwanya ungana gutya. Ukunaza mwongorera hano ntitafazari noneho utinde. Uko atinze kose atingiye gutinda, ariko nukuravuze neza. Reka mvuge n'irindi ijambo ry'Imana ntiryofasha abantu ngo bavuze umunsi wose. Iminota 5, iminota 10, iminota 20, ijambo ry'Imana riza rifasha. Mukozi w'Imana tubwiye neza, Imana iguheza umugisha. Aravuze ngo baza baririmba